Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Asene Ndikumana muri morning prayer. Tubahaye ikaze kuri mwebwe mwese mukunze kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga muri iki gitondo. Imana ibagirire neza. Turashima Imana ko ikomeje kuduha ibihe byiza byo gusenga no gusabana nayo. Namwe bashasha tubahaye ikaze, tubifuriza amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana ku buzima bwanyu, imiryango yanyu n'ibyo mukora byose. Uwiteka abagire neza. Turabibutsa gukomeza gusangiza abandi iri sengesho ryo mu gitondo kugira ngo babashe guhabwa umugisha kandi ubuzima bwabo bukomeze guhinduka buse na Kristo binyuze mu ijambo ry'Imana. Iki cyumweru twatangiye kwiga no gusengera mu ijambo rivuga ngo ubaka igicaniro cy'Uwiteka. Twagiye dusoma ibyanditswe bitandukanye bigenda bitugaragariza ko Imana yifuza, Imana ishakisha, Imana ikeneye umuntu wabasha kubaka igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turaza gukomeza tuze kuvuga imbaraga ziri mu gusengera hamwe nk'abera, ziri mu gusengera hamwe nk'abakristo, ziri mu gusengera hamwe nk'abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo gusengera hamwe gusa tubikora iyo turi mu masengero yacu, iyo turi mu maeglize yacu. Oya, ushobora kuba uri mu rugo uri kumwe na mwene so musengana, cyangwa se umukristo wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ushobora kuba ari umubyeyi wawe, ari umugore wawe, ari umwana wawe, ari inshuti yawe mubana mu nzu. Iyo mubashe gushira hamwe, iyo mubashe gusengana, hari bidasanzwe Uwiteka ashobora gukorana nawe kandi bigahindura ubuzima bw'abantu benshi cyangwa se n'ubuzima bwanyu muri rusange. Yesu ashimwe cyane. Imana rero ihora yiteguye abantu bajya hamwe bagasengana, bagafata ibihe byiza byo gusenga no kwinginga Imana. Imana ikamanuka igakora ibidasanzwe. Hari ijambo Yesu yavuze mu gitabo cya Matayo igice cya 18 umurongo wa 19. Haravuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose, Data wo mu ijuru azokibakorera. 20 ngo kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoranye mu izina ryanje, nanjye zoba ndi hagati muri bo. Yesu ashimwe cyane. Dufite isezerano ridasanzwe yuko Uwiteka azoba hagati muri twebwe igihe tugiye hamwe tugasengana, twaba turi babiri, twaba turi batatu. Dufite isezerano ko Imana izoza ikabana natwe. Haleluya. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo nitwahuriza umutima hamwe, haleluya, turi mwese tugasaba ikintu cyose, Data wo mu ijuru azokidukorera. Nshuti yanjye, igihe kirageze ubwo twubaka ibicaniro by'Imana aho dutuye, mubo tubana, haleluya, mubo dusengana. Fata akanya. Abantu benshi bajyaga bafata ibyo byo gusengana bari ku kazi, bari mu ngo, bari ku mashure. Tubikomeze n'umuco mwiza, dushira hamwe ibitekerezo, dushira hamwe umutima, haleluya, dusenge twinginga Imana, dusengere iyi si durimo, dusengere imiryango yacu, dusengere ibihugu byacu. Yesu ashimwe cyane. Usengere business zawe, usengere urushako rwawe. Imana yiteguye gukora ibidasanzwe kuri twe twese tugiye guhuza hamwe imitima tugasenga. Yesu ashimwe cyane. Wubaka igicaniro cy'Uwiteka, ugishire mu bandi bantu muri kumwe, udategereje kuja mu rusengero gusa, ahubwo aho uri hose uhora utekereza kubaka igicaniro cy'amasengesho. Imana ibagirire neza. Mwami, turagushimiye kugura Imana igira neza. Ndasengera umuntu wese aranyumva, umuha imbaraga zo kubaka igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwe no mu muryango we, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.